pau me Michael Thuphon tanang to ki ho khalo le ki mu khalo win in aumin tu hin mi pi ten nang ma thu sei jong angai no mo jong hin tin KZC lamkaite Manipur Chief Minister Hem Chan to ki hoding in Guhati ga chewin akon akipat ding kon mapanin ken jong lamkai ho zo se ka kol nei le thu sei nom lo ti diu ham reluctant ti ding ham na willy nilly nom lo sa sa kon do to bangin kamuin ale tu ni ki ho chai diu itan aki ho chai nung te wala ho pi ding tin jong kana se nei le zani chuna nom to bangin om win hin la tu hin aki ho chai nung jong kaban ko le ko mi chan lo ala nom pun mi pi ten la information ki hen nom ma mai to bang ki ho naw ma ai pi tu go no ma ai pi pi ham ti ho ki no ma mai hin la lam kai te KZC lam kai te ko mi chani don bu nom lo zin thil idu lai ta mun khanai mo lo wai le khana ki la te te thingum no na gu ki mangi ti to bang na ki pa be mai ka nang in tu chung KZC lam kai te le chi mi sa pa ki ho na nang he danin itu bang din mun ham ipi condition le pre condition sa ki ko item ti chu mi pi te he dingin Thuphon hal kha din ne ki pa be pomon ka pa tu ni ko 21 March 2026 etate tu ni ko hi Manipur Chief Minister Yumnam Khem Chanin bu Henlin thang le President Kukizo Council cho zitho a team na Guwahati Asama ki moto dinga Manipura chamna le angai na hinho for the return of peace and normalcy in the state of Manipur kiti through a meeting dinga team na lekha thot abolin hichi lekha thot ki bol chu mi tam ita in fake a hi hado fanatic ho ki chep na hi zo thu hi ki tam a chun ana seyin kenong ni changya di ham di lo ham hedi pon ma wang tunini khochun Chief Minister pa chu Guwahati ta chun nakal so nge meeting chu aumin meeting anei ve ti chan chu akihen dozo si chu media atu ki jang na hitan insider di ding ham Manipur Chief Minister pa office ham ahi lo wa hi le KZC official ho lam kai ho ma kun chu cha ka het mon chu amde pon ai wangin kalungdon na ti pen pa chu on goal ki khum hat te ke chu tu ni ko hin avel ka ga gel do kinin Manipur government formation na chu kapan lo du hi ala hu pang ho yung chumi chum ho yung adi di a infala chi te ni puelam khau te hin pu sangdo sanate hin chitene deputy chief minister otek pung da niinem cha kit gen na mo chang social boycott ko bol taw we a chief minister pu Yumnam Khem Chan dong chu boycott ko bol thati nei cho ala tu ni ko achu ama to chu ka tu go ka ga be na hi le jai se ma ba achu defecto na on goal ki khum ei langa goal ko mo khum ding ki bang style khat chon hong leng ka ga idea to ki he chita mang ni pi hin ye gel dam ka hepoi separate administration bo dam bo wang chu izo council a dinga kinian ta am ho dinga wang chu ha da very big setback khat hong tin UKNA United Cookie National Army ho yong chu that chun English power to so kan bol peace justice masading peace na dinga justice masading yo tamang pi south aje wen ke English power thep lo ji ham akhaw ham atin ham hem on na chu ga nai le akhaw ve ti dinga yo hon ti hon ve ti dinga o kha ya kha ti English je them che ta ve ke ni iti chun an bol kin ven pi chu le tu ni ko chu meeting ko am do tan ai wangin invitation in na le kha dan chu secretary to chief sorry na thot da yin len thang chu even na ya chu het to e ho Guwahati anong anarun jing dan ho chu ga da ai le po one thing very fishy yellow thai lo committee Bukit Awol jongin amen na bol ka mo chun ka ga kin na hi le
ama ho hi asunga hi third party thua ki ho to wa na ki ho to zo wa le kha chu formality a yam tia mi ki hung long han be se kha hi le chi hi ko no ka mu jo ba ka chi wa hi ti ta bang ding style thum ka na chu pre arrangement na bol to ba ki ho to ma sa wa a bol dan win ka mu in ke mu dan chu ki intention na bol ham ti pa chu a chu min um ti le ki ho to ma sa wa a bol wi ding in ka mu ting le yum nam kem chan chief minister dong chu hi chi tamang meeting ding chu hoti asama abol kit hi to kin hana chun hi na hi le chun le ku ki zo council khel khela ga he kit nan chu sareng le ga bo an chi bet na hi le chun mon home ministry chuting le central government ko ma chu concurrent sala te ding hin phal na la te ding hi na am chapal na lo wa chu chi ngam lo ding hi je chi ni bet na hi le india government in autte tu ni khat ni ma sang ang chun ETF ke no ho chu home ministry official ho to ki mo to ki ta bang khat chu akisan na 2 3 days before the chun ni ma nai le chu home ministry chun ki ta bang hi KZC chu khut la ya man cha man tani wa ki ta bang bol dinga chu amo hi design bol le le wa bol hi dam india government ki chep le vel to dam ti dan khat chu ngai dan ka mu da na he ai le nang e san te la bu sa na hin na tu hin jong imphal an omin naloi na gol ho pangal te population bong magin na pung che win ai le to hi na Michael imphal a e san te gel dinga nang na ki het pi ho nang apanan connection na ne ho e san lam kai te lungge la hi chi ke je si le ke je si lam kai te le chi minister pa kimuto hi ipiti ngai dan ani wam Jadi civil society lam kai ho tu chun interaction jong ka nei pon ka dong di pon na am ho no knowledge anei be se po men ko kom yong chun de sa lo na thu pho ngwin am dan chu tu ni ko chun in fa lang a hin chief minister pan manipur state ada la a manipur citizen ma aga ki mu pi outside manipur aga ki mu pi hi thil pha hi po ki ho ta bang cho ha se yin hi chi direction lang pang cho om min hi jong le koi ma cha hin hi chi hi ipi ham pi hi care about ve se pon cham na le lungmon am ding hi style ki ma hi le hin ipi di ha cham na le lungmon na ding hong ki le na ding style hi le ti ta bang hin ni ho hin om jeng win je chun imphal civil society ho side na ko na hin imacha ipi aphalo be se kamu poi ki mu dan ba ale to hi enjoy ka siba ma banga lam kai te ko ma cha ho pi the ding om lo sia speculation nang man na study dan thu phun ti ding hamna imphal khopia zo na hin nang ma kiel dan nang ma ita nang ma study dan hin sei din itia ga ki ho hi ipi phan chon na hung the ding ipi aga so hum the ding an muam pumon keima lunggel lyong a hin adi yong nyaw nyaw tham khat cho om ji thowin boy na hi avoid thei thila na hin mai thei to kina na hi avoid thei hin na ana dauda ana ai piti de ha daudal thei ti ding ham pel do thei hin na ana avoid thei ma hin la avoid bolding to leadership ho to adi dia MLA ho hin Manipur government to ikikao chuteng na may lay to ikikao hi ana su to hen lang hile sincerely honest dealing ay na ni piu hen lang hile hichitabang armed conflict change level a communal se ay talo armed conflict change level na pa ya no loading in kay hin tu kay hin conviction khat ko hin separate administration to na muna ding a chu separate administration muna thấy ding lam pi chu ho nga hi chu hi china ding a chu physically disconnected i banga chu ipt de ha virtually a yong chu na officially a yong chu disconnected hi nga hi chu ale chi boina pa chu control the hi ai wanga chu MLA ho hin a role on la lo ji wa chu cham na le lungmon na ding lampang che pil na bol di ya chen bol lo ji wa chu escalate hung kha hi ale tuni ni ko ka sei nong pen chu ipham tia hi le boy na hi MLA ho je a ma hi am ho ma ji ai su cham ngai ke wang chu ka dei dang chu chu hi ale tuni ni ko hin MLA ho chu
BJP nga na hivin ai thing hang mi la hi tribal seat 19 plus tribal MLA khat Kamputi general constituency ai 20 MLAs la hi vele chun naga ho hi 10 MLAs hivin ai mi lang hi non naga tribal lang hi 10 hivin ale BJP hi naga la hi mi bo hi na area committee chairman jiku gang mai to Chandel 41 Chandela list amani hi bo hi ale e ho lang ngai vet 7 yu 7 BJP MLS ni choi ho hin ku ho klet independent na hin pikim miao to ku chimun thanga mo chi amani KPA hi le now Amy lang ho hi we are the producer we are the owner na e ho hi BJP owner le nei chi hi diu do so hi compared to Nagas. I want a BJP government to Amy Hotun now, Yahasan now, Yente now, government na grievances in a how to being the owners of BJP in the hills, Tinghanga BJP ne dehin ato by Taisol they do hamit laile, young basic na. Chi Hamiti le MLA ho hin public sentiment pa hi akeri wa apuywa agik nga dinga apachom ding pa hi negotiate ta sanga dishonesty ding ham insincerity khat ni ji ahi ena bluff wa ahi le bang pel thailo situation khat hung dong khan kamun ipi chui le ka sei nom pen chu kukizo council ho hin tunin ho ahi aga negotiate nan pau hi kavet nai le aga kimu pi dan pau hi kamu dan tima gel dan hin aga pondo nom chui pham ya hi le kukizo council jong chu full mandate choya ti hi ti lo chu full mandate choya chi hi lo ka ti pa chu Ukizo council component khat ni cho component khat kati chu amasa chu lung thu atiwa na try po atiwa number 1 ha chu MLA ho ya number 2 ha chu stu ho ya number 3 ha chu PS or representative ha KZC ni chi cho ichila ha chu MLA ho chu ruke tau chu MLA ho chu divided house hu chu over part of the government na cabinet zaw lo in fal chi lo hin over agency chen MLA ho chu action ala government zaw ho chu ala in between na chu UPF ke no kuki chingnoi ho si chu aizola ki meeting ki to wa one logo one flag ki khat an formula which try pop ho chun lung thu ti pe nu chun highest apex body decision making body rana te chu ni ko a hi hoila ya chi wa itam pi pa hi mission khat dan khat ka nei nom le adi chu hierarchy system khat na chain of command khat an bo dan pau chu apik na su to dan pa chu chu hin Tingoy hon Manipur integrity hello dinga UPM no Israel kaile ito to explain the justifiable in part of the MLA them khat chun deputy chief minister PM khat taking an MLA ni kaya chicken justifiable in part ta amang kin win people's MLA ahung yang dong kin win jale the people's MLA on chu hin cabinet minister building chu to kin win ale zomi to mar MLA ten alam ko to musang do ten sang in ke ho ku kilang ho zo cabinet minister adi amina se ji heng lep MLA bai nei tin kilang pang hin negotiation na sa na chi ki people's MLA ho away from the China ai lo wen he chi tabang pi ti ha lung tho ne in thin lo na ti ding ham khat hi ane je wa hi zo khat asai ta je wa tin zo ko ra ding a chu zo ya ve la asai dan mun na je chun ka vet na hi le chun ku ki zo council ki te ho wang hin opposition no hi a ha so ta ve Manipur government chief minister pa to ki holding mit a bol se o dong hi vet na hi le opposition no ha ta ve adi ding a pi ding za wo jong se ka vet na hi le statement khat an ti ka vet na hi le na cái hòn im pha là hi các bạn cũng thấy lâu đi hi cái tu hi thôi mình this initiative và tiếng ấy kêu bị vụ in pha đi thấy lâu đi what đi cái propose to hin ra cái propose nào mình rồi nó chịu hi tin conveniently na
easily achun Manipur government to accept all ding tau chu mo le mo ya chu on goal ki pa chu leng do he chu Isi ginza volzong comment thu sene ti chu hoi apana ase ham koi ko mana se ham. ginza volzong comment pa hi ke hi message a hong ke thonin hoi la ya bike api na ham iti a hi le chun ka WhatsApp response and bol na chun hichi hin bol pa hi koi ham iti a hi le ga ve kin ngatin sorry just 1 minute hichi hin bol pa hi pitau thang ki ti ta mo hichi pa chun an ji an tho da hin na Ginza message so forwarded message dana ham ilo laman ginza thu sei ti azi thodan ham. aman ginza minen ko na ginza minen ko na ginza in holam kana ko da bol screenshot je hin tho he Hin simo mi pite heading Michael. Mi pitam zone an he loading hin na. hi cha chu aman ga sei ne chu mi het ne ga sim ga sorry ga sei do mai leng jikin za wol zong in message ato chu English pawa ki si hin na pomon English man same sa. mardi to thang kitin we had not asked for talks ke hon talks dinga thum na ka nei khapo ve it is an initiative on the part of the state government hi Manipur government na ko na initiative amon and ball pat no hi we made it clear that we could not go to Imphal to hold any discussion yon thing pa na ka sei pi ve Imphal a chu iti thu yong ne ko na ka chi la hi so decision Guwahati has been decided as a neutral venue Guwahati neutral venue ipiti ha kaki thaksa hi state KZC spokesperson Ginza Volzong KZC spokesperson say tin Mardi to thang which is screenshot jo yang share in he chena ben sa chu ipem itile Guwahati chu neutral place adinga ki decide ni tiale ana ki ho to sao aki ho to zo wa chu ne alien secretary to chief minister chu lekha ga draft ang formality at may ki he Ale Michael isin nang ma giel danin na. Su group te hi si talk sai na ki involve khadivem directly or indirectly. of course KZC chu su group hon asimu chala zo united na chu ikipung khom na Mizoram government in Mizoram NGO na support le hat value phat na chu Indian agency ho chun Mizoram to ipan khom diu chu dei lo ji owa chu hi chi khet na dinga chu Kukizo council chu IB ro ti ta te Assam Rifle DGP pa ma ngelun jong sei chala KZC ke be chai ti chala la kerai ti ba sa chi phem ti le Mizoram to chun lipata cho bol while movement chi ta le boy na chu south ta so thei hi ja chu which is gen dinga chu KZC chu thing noi ho mang cha chu an sim cho di ja ku supremacy so chu ya chu why not KZC decision step ala jo si chu thing noi za thei lo di he very much involved friendly ang pa na ka say le amo thing noi Michael na thu sei ka ngai le ho na tizin ho to nang ho hi thakadi ho ham na hon na tizin la ke ho apanin na ki sum ko izin he santela na umzin Amy katidan pa hi hi bono wa hi zona thak zo fate na zo ethnic tribe hiu in hi chila chu kuki tailo lamdang ampoi ti kuki supremacy system khat ja ran thu bo in ethnically we are from the same stock linguistically culturally traditionally we are one na ethnic group ma chu but SAT le Manipur su ke ding itia kuki ti phat le nomenclature ho phat ti ne chawang chu tha do ho chun non-negotiable. We are not cookie. Nah, we never believe in separate administration. Balkanization of Manipur state to SA kiti to chun. Nah, cookie kiti abang sa thado abang sa kanok lo ye. Chiten ya abang sa kifit no ye pumon. The rest abang thado sa na tilo chung tilo din thado bracket Michael lam thang na thino te to banga khu KNF zogam KNF German MC duda ki to banga khu thado bracket lam thang te hin no. Agi chu no. Chichu hithelo. PM tile conflict identity kiti chu nangin dong tu ni ahi zo na kiti atum be khat zo mon zo kiti chang se ai thelo. So agi chu
UZO zomi UZO kuki wanga ke UZO zomi yung lo kuki yung lo UZO mon na kiti thay lo so kyo chun ka character ka antecedent lo cho ado chu even at the time of conflict oi lai ta yung chu katha do identity chu kyo chun in hen na ka koi lo cho chombe akiti Hello koi na Michael tuan di hi tan sei le di lo di lam kala jong tha do organization na ho party thilbol de lo ve na ji ja chu it's tha day lo do jong khat opinion keu sei lo no opinion chu na opinion chu adei lo na ve ta ai wanga amo hun kuki adi nga bo na to chu atha do hi na irrelevant for tha do kuki adi go na to amao jong nang chu hi tan sei ve diu amao jong nang ama chu na office bearer rong hing zo lo office bearer rong nei zo lo lam ka yong hel zo lo na tha do chu universal ko mu chu 9 countries ko mu chu hi cho mandate nei lo ho thu kuki hon me le hi tan ho mấy khi họ thu mấy khi họ letterhead asim thu và mấy khi họ mình aki chep tabang mấy bo cho lo hi ta mende nei zo lo du dan ti la anang jiang jong hi election na tian lo cho nang jiang jong ho election ki tian tha do li da di na hi lo pia no so lo hi ti thado sila ho mechanism thado ho chu thado in p constitution dung jia ka kilhen no ya thado in p constitution chu thado convention 2024 a kyu ma hiya he dung jia ka kilhen no chula democratically elected ki hu chu ya chu nobody can hello challenge 2024 na ki le no chi so pa na election da tam 24 to 27 chula continue ale 24 a chu na ipia na ki len general secretary thado in p manipur ko na len hoi la election thado convention Guwahati 9 mi za countries are participating. Thado across the country ho chu globe participants. country ho chu sei dau de country ja sei di le ko te ham khar ki sei jong le 20 30 countries are kim din na country khara mi khale nim jong le No, no. 9 countries Thado Hochun, who is Kuki Kahet no cho. So you just leave it to chalo so me. ichi tha do lang kuki lang ha sei da tin let's focus on KZC na ale Michael Ethnic tu chung identity say ya to tu ka chung sim tu KZC na. te na tu chung KZC lam kai te hi hal khar sumle pa yang ki sulung dam dinga na gin cha thawam Pungon ultimately atil bolu chu 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 tu a bolu chu KZC a background chu tham khat say le hen. Ka say num pon jong na ka say ngai. Number 1, a ho iti pa chu. Boy hung ki pat na chu thing how mi naga hi lo zo si chu kuki ya level a ki bol kuma we are all impacted, we are all affected in Imphal. That was due to misidentification. A het team lo ji wa chu koi chu kuki ham ti chu het lo ji wa chu thing how mi zo si chu a het chu wa target ji wa chu tu ni ko wa chu mar ke he poi pai te ke he poi thado ke he poi everybody wants to join hands together to fight the common Meitei enemy, na common enemy chachu. The first body was core committee on separate administration or some atim chichicho. That was this thing. Hado ocho, hado into ang kapangdi but whatever. Alek or some humum zawachun, some hat zawachun, ang kekinin join in P Council, JICT, kukin P makay na achun na. Kung ito ki withdraw masaham ti hochu, isa han head zo data to han hasay na tangkatin. The need for common unified platform na common unified social political platform acho another card am na po mo da acho sipat ay ko na ti acho ay mga chum thai de lo join in P council lo to later on September 2023 that finally all district level state level civil society zo si cho Mizoram Central YMA Makaina Acho under the banner aegis of Central YMA no Yacho Zo United. Na Kipacho Hunto Forma Acho Albert Henry Amacho convener Hinachum to forma in. Social, political, anything related to unification of non-Naga tribal Iolo Situ, Mucheding Kitile Tacho Ukizo Council to section kina Mizo People's Convention to Zomi Council se to kinasa kitso Zo United to achu hangdang chu huma. Now, hichu Zo United to
ông kỳ để phát na chu zomi council long parallel la tu mal haita na zomi council chu second zomi ho chu area of specified ya na amo hin at area of dominance ti dingam a control now area to specified ya MLA ma chu specific nga ni thum ta bangan nei ji wa chu amo chu em khat ho la dinga chu strong pen gibadi so zo wa chu strongest chu amo chu second hung hi pen ya zomi council decision dum dia chu til ho chu chi ji ya now ka say nom pen chu kizo council hung format chu kizo council hung format chu biting chi amiti a hi le chun hung ki form dan chu vai phei la ko na zomi ko lo kam khat la lu pai te la ko na zomi ka pom jap lo kam khat gin za vol jong ho ta bang kila lu hen len tang kila lu zo wa ko na zomi pom lo thang jamang ki ho po ka kila lu ta chu ke bola KZC chu put san bol an ran o hin so ultimately litmus test daily when they form the government PR demand of PR partner government form partner to constitutional binding to allow thelo 1 year beyond to extend thelo partner government form to 3 of their MLAs defy 10 MLAs na meeting chun Manipur government at panget ti phano wa chu pumon at kan dei tu kampu pila ma chu KZC ni pibol the ko chu athunun ta lo pichla na zomi council marin pui tula tutla lo tula they define amung chu ke ta tula ya chu the background of kizo council is based on proxy ki base hi ya chu it will not last long chi shot lo di chu tua yong chu proxy ko ham khanin injon sei ku na man cha mai bo chu ke tang tang ding tang ati ari ti ki a hoi le a ki mai bo chu di ya chu ei ho sung chu ati na chu honest dealing i bol lo lai je wa chu mu tin thei lo hin na education piti de ha UPF ke no ki thoi sincere ta hi na to lo je wa ultimately mo nei ru lo hin ji kamu chin be se ja 3 bills a kon experience ka nei ja chu bula pa na chu na ta san lo ei ipi ne ku kizo council ho jong chu to a jong chu valid na ibe na hi le Manipur government na chu considerable to pa ZRA chu Henlin thangin ama interest a chongku jong langa chu vai phei area la chu ipi ngai le trading ham ai ba ZRA kem chu chon do de ki angja mang jo win jong kiti le next a MLA ten dinga chu ZRA ei bul dos ki het ya chinga na ko na chu ZRA area kem chon do de chu ati manu chula bula pa na and secondly lu a chu LM khaute ham nu sang tu san te ham chu so mi ham maram chu cabinet minister hu chan nge ya le is to ki thodu pu han len thang in ke ki now ko de na lo ni ai no do dio hi ta ya VPC office jong je chun any means a chu le jamang chu paulen lan la controversial hi kan cabinet minister ki wa ke no UPF ko wa ya the khem chan ko ma chu tuning ko a chu atimu ki wa considerable wa understanding ane wa khem chan ni chu chu po ding apo zo phating na chun home minister amit sa ko ma direct nga flight ya leng pai ta chu la chu ka po lu ding ai negotiating ti pa chu cabinet expansion a chu zo mi le mare me le chu zaw lo ye a kilang ma ta te na sai ko dor hingle MLA te ni khat ko chu pansading ti gang group asi mo hin so ultimately ikhat to khem kan to kimutu aki meeting itself se jong chi na hi le chen have been so loud aki zo do hi tau chu na chu koni a head hotel bill ki san ge man government in bill sorry expenditure report do pi mai thei na la he hi chu bill ki pu do ho ye chu le tok san ATM jong le am ho na ki pu do lo di wa chu ta san hin na to na in se KZC lam ka ho na in se le zomi council chairman pu vum son naw lak to na ngai dan chu hong ki bang thimin nang gel dana Michael ichi KZC lam kai te hin gam sunga sam na le lungmon na le peace and normalcy hin pulu thading din muna na muam lam kai te qualities and their nature no adi chu honesty lo he dealing inconsistency na ito lo mi pi ko ma sa yu to langa chom aga sa yu akito po ye je chun hichitamang
mi pi chu zo le na la ke po thei lo he you cannot bring peace by purchasing lies zo chu suma ka ki cho a mi pi ko ma peace hi ki thei lo he no I don't trust in the present leadership because ale tu lai truth telling thu di ki sei na lo ji chu ka ta san poi ale ki si KZC lamkaite na bona lamkaite ni het su gen an zo zo min na hin phatan na Kuki zo council chu kuki in pi Manipurin zo united na ko na withdraw bola a form hi chu na zo united chu rename bolu ite KZC ti na ti wa ile Mizoram YMA ho koma resolution na pe ule boita decision na thei talo so ya chu ka sei nom pen thi tham ya le kuki in pi Manipur brain child protecting ya chu kuki in pi president CH Azam Khong Sai chu coordinator superpower supreme kumpi ati sai lo na chunga highest of the highest kita chu highest kaya na hi ama chuna ultimately a run tho hin ama chun hin ama no ya chu AKT group loi thado group loi zo group loi mar group loi Michael group loi ka bol le tu bowin ye chun ultimately all cookie ho proxy ye chun pomon cookie pichun any cookie try to protect involving ho tabang na ay cho champura cabinet minister mu tiring Manipur government na heading lalding political power joining pi ho bo chu grievances ko hin gamle nam land forest kiti ho na livelihood improvement kiti ho ampo ye central Indo council backbone pillar chu kukin pi Manipur hi je chun kukin pi Manipur chun e ho thing hang mi ho zo si nan naga tribal group ho aspiration to carry bol zo mom po I don't trust in them individual ama ti sa ngatan a institution ki pu do dan pau chu ki chu ki sei le bai zo dem het bai zo dem ka ga ti no me ale kukin pi hita kukin pi brand chai le ya le bu ibola kukin pi president in pi pu hi KZC president hi jeng lo ham Hechi cho hi thei lo ja hierarchy sim wa coordinator ki khat ki sim wa na chairman atuma ga koi wa coordinator chu behind the screen na ga abo nei me yo bin cho chu ai le kha lo ho tu lai kham tu ki to lo ho ga vet dinga mi pi mingol ho thep na dinga bol mai me yum chu ku ki lam kai ho hun ki chet dan pe ku ki pi chu ngai kun kum pi ki ti khat nei vin tin ku ki pi Manipur chung hun ku ki pi ki ti se khat pu Benjamin ma te ku se mang ham phama koi ki chung om ji ve ta mo hui phem khat pat le ham ngo de tuniam when I had Kukizo Council meeting to ITLF in KIC in Lotu in Kapompo and teaching when I had nam tabang mandate in a zero zero to government ADP non zero tabang hat chom zi ale Michael to hi chin na sei dan hi Dr. Manmohan Singh Prime Minister na hung hiya ama Prime Minister chu alien pinai tan ama chunga vai hom thei dinga Sonia Gandhi chu Prime Minister din muk tu hi zong le chairperson ti dan do khat din muna chu na koidan ham kukin pi president Manipur president pa chu yes choi bowe ugly truth na adi chu hi ai wa nga chu ngai nom lo ta choi bowe ale KZC te la chamna hin polu theding din muna na mulo amahola nampi thalenga tia Chief Minister of Manipur to kimudinga che taw ki hodinga che taw to achu tu chu za to ai ke hi zan na zan so langai tan so na ki ho chai deu hi tan na he chi ai le amaho thu sei hi mi pi te na zui na dem ano le ipi lung gel mo mo ne ki ho pi dem a mi pi tam zo pom lo ding hello pomon Manipur Chief Minister Payong alung thieng lo na chuting le KZC hong alung thieng lo power authority ani ji over to government hi ji over to anop no abol to here peace kiti hi the foundation should be based on truth to the ahi ngai ki chu mi pi face ngam ngai chu mi pi ko mai chi hi o ka ke ho now hi chan bo hi zo di hi chi zo lo di hi tia mi pi a face ngam ngai chu today ku ki zo council tu ni ko hi ho hin nang na face ngam lo chu you are a media person so they are not accountable to you
nang medium chu aman nom lo na man da thei chu, but they are accountable to their people. Mi pi ka representative chu chu accountable chu, ale accountability mi pi hen lang le ni ai nang you will not run after pillar to post amo chu no le le lo chu if mi pi ho chu pata hi chi ga ki bowling ti sei pe hen lang ile te sei lo je wa chu he chi chen peace in put no mong internet yam na ka ta san poi te mane ku chief minister pu yong chun KZC ho chu ke ho pi ding la lung thing se la chu ka chi ding hi ka ki mu pi ding hi ang ho to civil society level na ki ho ding hi mi pi na ki het him to nga ye KZC ho chu ka mo ko ba solution ung ding nga hi di poi khap le ki mu ping ka tin ahung no mobile le ban le CSO level ko kom ni ho to mun ho to fox ho to ni ki ho to sa win ka tin no le no ho ka do hon ka bol bang wa hi na no no bol di hi ken Fala hung zo si chu PSO ka pi zo lo di security ka pi zo lo di 24/7 na security gat e po understanding ngai ya asai team pi ngai hi chu amano ami pi ho don lo wa ka thai chief minister pan yong imfala meite CSO head sa lo KZC ten head sa lo ipi ka bol go na mi ti ai ile political drama na chan ka bol tai chi ka bol tai ti na mai me ya bol go hi go bin bol ji chun hi chi tabang authority government om ka hi chat ta he thudi sei lo na wangi very dangerous he na sei dani nang zong ditol pu nung zui khan hin hiam chan chu na pom thim lo to bang hong kilangin ale chief minister pa dong thudi lo KZC te khuti mama ya le two wrongs make a right ti hu in hi di hitam na ale hi chelang khu thu chomi tele Michael tu chana hi Manipura popular government ki form ta chief minister du da portfolio zo se nei ta wa iti dana tu chana hi litan sarei khong lang boina su thip zo lo idem hi chi hi mi pi ki phin na pen ai tai to ai na hi chi hi achi hi out of hand hi ai le boin hi sanga hung chi ding hin kenong phamo ka sa le jing in hi chi hi ei mi ni yong hung ticket nin aphamo le jing in narrative wara aki ki chim tan asang ka sarin jong ai ta verification lo hel pe a ki ho appeasement policy ai ti dana NIA na mo pi ham using ka thi pan pe mai ti NIA na mo pi ham Indian citizen hiam ti chan ge yong narrative an semen an sei na hile ei mi lang tam ta chun mai na bol tan na narrative war ang leng do tan ultimately achai na chu awang si chu nu nau chapang ko he phalo ken the na mi pi chu ahung ki tan chi hi Manipur government se hilo Indian government hin boy na hi chi jom jing le ti ham ti hi kamu dan khat hi na India government ti chat ham ina na hi len lang boy ni na lai le ti ham ti ka dia le le chief minister pu khem chan in jong piang ai to have initiative ji tu hin amu kam a hu piang kit ingen ma cha jong om kit kon khat ve chu la di ko le nyao to ka chi chat nu boy boy ing tan na khat lang than ni hung thing ko he tan na tan chi ka hi ipi ti ai le Manipur government hin India government to ki ho mat jing hi ji hin kam gu da na India government hin ado te ki le pi a bo ne khat tem sa go na hi de ham na yan government policy lu ding ham ti da ni ke mu dan khat he ale Michael tu ni kyo na ha chai na dingin enjoy ki patin zo kan seitan nang to abula pan in thu chom lam kai te expose na hotel chom hin nein ITLF chan ge hin sein KZC chan jong hin sein tua phat sia na KZC lam kai te ka ho pi tiang le ke to ki ho ding hong nom lo ai lo le ken mi hi ka green wal ham na mi hi ka ke wal ai dem tu ni sana khat cha hong nom lo ai banga media face nom lo ha mi ti le azat chom the bridge vel the cookie media ti ho loi vel na pp chong loi so chan ge jong ai ti na ke interaction organize event ke hi outcast na nai ko hidam piti da nai ta ke ko ma ki ho di mem lo hidam nang ma just nang ma gel danin am hi min working style ke ni chi hin pumun na they are not accountable to you nang chunga chu accountable hilo he na chi cho but they are accountable to their public mi pian ji ho chunga accountable cho tu ni ai nangin Michael lam ja thang faction group tha do la Michael lam ja thang mi khat bo mi bo na ti
but at least I am accountable to those people. Na, cho chunga chu a follower ho, kami pi ho chunga chu accountable kay chu. Na, we have it's chunga chu first I'm accountable to people who elected me and who I represent. Kami pi ho chunga chu accountable kay chu. I'm not necessarily accountable to you or to your media. Lieutenant Colonel Monjo, ITLF KZC accountable lo chu. I want Lieutenant Colonel Monjo Chun, IPCA mo cho eh, BP Maun Ho Kun IP Bol to ham head G lo le. Lieutenant Colonel Tuong Nam Ngai Bu Khat Ni Cha Chu Mu Hang Ji a Nam Kai Ho Tu a to hol ji chu. Na ji a head lo chu. Ale dabrit sa yung say tawe ta ho lo pi chu. Na ai lo wai hi le ha PP tong lo dong song ka chin lang ka sei le pa cho tu ai la yesterday on what zanya ko na nga cho head na tuli ta hi mingol hole cha po cho ai ngan si si ta hi ta wang ko hi ka zo lo ta to mo ki thei lo ya ka se ngam thu ya na cho ai ngan si si hi ta wang ya chu mi pi ho khat hi chu mi pi chu ta khat ya mi ho su gan thei wa pa chu ya chu ka ga se chu leader ho chu leader mi pi ke hon hi za dictate ka bolu command ka bolu tu le mi pi ho chu ka inform han update no han na Yes, inform. ai incompetent ni now achu kunya sabangane ho wanga itamane che wanga na priceless ta dan de wa ki ho de he Michael na ti ai le kong chu jikan ni ra zan thum lo chu na because I'm accountable yung accountable la ka ki gel cha chu kong chu pi chu ka sai ki lo mai the chu na ka sai ka mai the chu but I'm accountable leader ka hi na chu ka face the chu ning pa ma nang mi dia ka chu lo le the lo chu na ya chu kizo kam leader ho chu inja ka sei ma ba nga sincerity honesty om lo je wa chu nang ni them chakat versatile nahi lo hin la freestyle ja ma ho hin ja chu lo leadership ma nga chu ichitabang drill ichitabang lo ngam lai si wa chu they are unfit to be a leader Itinan say kasirin na Michael inform and update kiti hi mi pite de nga alo thelo kani na democratic country hi tawin dictatorship ki hello mi piten ahead de nga pha ke chu ano no min ka YouTube channel hi vet data wen mi ko matu chanin jong subscribe like share da kha chang ka sei khanai lo but ke ma kamu po na dana koi ma sol ki hi jong le na koi mangan se ki hi jong le hichi lam kaite ke man ka head na hal khat to lam kaite ka do apana ichan ham khat am homi pite de ga hin se de ki de sa hin na a view a do da monetization hi chu ka boina hinai sai lo but bola lam kaite hi ta thip bet cha jing ke yu ho pi thelo aba le to ke gel dana hi chi KZC lam ka hi le koi lam ka hi la aza no la na zaw lang am ho hi hard question tough question ha sata ta ho hi adon bu nom lo hi mei thei na aban le ama ho se dan dana amon hi chi nei do di chilang ito halu ti ho bo bo aki ho phi dem tiong ka lungge la ho ping do na je chu lam kai khari hi le hin whatever tu ana se to bangai ito bangin anom mo a ha sa don bun ha sa hi jong le lam kai hiu chu la hi che don bun ha so a don bun nom lo ai le pia lam kai mi ham to a ki hi na wi pi ham na like as a military officer military lam kai khat se pai lam kai khat ke hin do la mi zan of lo chen ka za di mi bol nom lo chen ka bol di bol the bol mo chen ka bol ngai jula ka se pai te ka gal ka pi te a ding gel na hi to hi ki la sam ma ka sai na IPP le ki pau min Michael tu hin hong so thim tan si tu chung update KZC lam kai te Guhati Manipur CM pa to ka kihouna update am ho pana ki za lo zia malami pite na het no mama zia hi tingum lo na go ki mang am hon direct in say hi zong leo hitia ki kola en don bu nom lo ba sei nom lo hi media hitia talk show digin ki ko zong le imasa ahin sei do lo diu na no comments ti to ba hung ki chai di hin ala sa chen dingin kabi pite ba dingin thuwai tha do le ku ki to ki sai mong lo hi si KZC to ki sai thuwai tha chom chai neo a chen dingin IPT di ha wai tha na ka ga ni nom chu
suppose adi lo to chum at least Assam lama ho yung chu mai khopia Assam ku ki lamkai ho chu angai da nu dia available hi wa how far ichan yam pi chun acceptable lo to chum here explain and bol he na likewise sa banga chu Manipur situation bang boy like ta kuki zo council chu ka apex body hi ka final decision maker hi tia mi tam tai akigel chu akigel lai ta update api the ni chu nine le wang sit ta hin ki chu ki sei phat na lo bi a chu chun chu anticipate kana bol sau abula pa na kana sei hin nang ko mau ka sei 100 rupees 500 rupees ne para yung affidavit bolon ka tin ka ngap chai kan ti sa hin no kom jing nga yang ang aki chai na hung dim dan pa chu ya chu public hin na individual rights hi India constitution din ria election hi han lang na anchang mudi han lang damdoi medical facility han lang ipi jong na public distribution system hin lang job card han lang ipi jong le individual citizen khat hin i rights pau hi enjoy hin bo kai ting ole village level village council election ho yung free and fair ta hin bol thei wa MDC election ho yung free and fair ta hin bol thei wa MLA ho idai ta hin ki pi thei wa thingoi diktet na pa hi ipung thingoi mi uk ta te ei mai ma phung thingoi mi in da la thei wa du chen bol thei wa freedom khat ni na enjoy khat ta hin bol thei ting do bo hen tudi thuta accountability ti pa hi hum thei da thing hen chi na ding a hin Christianity tong to tho hin na Christianity hi SAUT jan na se man na ding hilovin iti ha individual rights bi khat hi na wa good ha phan e mani dei ki ha dio ipa ko na hin pat thei wai lo bo chun lung mon ta hi hum thei dio min ko e za dio le hong ta dio idar ong mandate an nei dio to asanga na so hi lo wai le chun boy di je assertion of fighting for individual rights. Atena as an institution. Kapahi focus ko ngai chi fight ngai chi kanong ka fight hin na. Ka fight ngam na chu leadership KZC leadership no ya chu mandate ka hilo a chu kay chun punin ko ai chu ka fight ngam hin. Likewise, iti ta bang fight na system ma KZC community KSO do da no ya mo chun. Iti chu 95 masat no wai le chun. I don't see any future to asa nga ihat sat che du so sa yeng dio na abai cho yeng ding kamun hi chun ai the ya hi le am kai ho accountability is thing ding chun individual rights pa hi focus support ni leo hen in party hoi aban ai hin mu dio blessing ni pai ni ta ga pho do no me pumon ki pau me Michael nang jong thumang ten mi pi te ding gel na zalin mi pi te ding gel ho na zalin na ichanin ne hin se jong le chun e san te lai ichanin e ni so jong le chun kain te phalin hong jin mi pi te ding gel ho na zalin thuman luta tan hong se jin mi pi te he dinga na de sa ho phadinga na gel ho hong se jin ki pau me Michael hong dam se sel lang phaya ram bai ten jok phate na hin bol jing hen wasi to hong ki mun loi loi venti kain de sa ne ki pau me Michael okay on ka ki pa e pumon dam selon